بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. O adamlar silerdi jaratkan. Jana silerden murdakılardı jaratkan. Rabbingerdin жалгыз özüne sıyın kıla, ibadat kılgına, balkim takva bolorsuңар deyt bul ayatта. Kur'an-ı Kerim'de köptөгөн ayatlarda Allah Taala bizde takva boluğa, Allah Taala'dan korkuğa bizdi buyurgan. Ötkön salihinderge eger biri nasihat wasiyat kılıp ittaqilla Allah Taala'dan kork dese yüzü kuvarıp başkaça bolup ketet eken. Azırık kezde bizge biri Allah Taala'dan kork dese betibizge kongon çımındı uçurup koygonday эле mamile kılıp kaldık. Bul imandın öte alsız bir darajaga düşüp kalgandığının belgisi bolsa kerek. Wallahu a'lam. Hurmattуу momin musulman bir tuğandar, bul İslam dini, bul bizdin dinimiz. Allah Taala bul dindi toluk kıldı. El-yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul İslam'e dine. Men sizlerge bugün diniňerdi tolukta berdim. Nemat jakşılıklarımды tolukta berdim. Jana sizlerge İslam dinin din bolusuna razı boldum deydi. Bul İslam dini Allah razı bolgon din. Jana oşonday ele köptөгөн жеңилдиктерге tolgon din. Ar bir İslamdagı ibadatka kirip karaň, namaz bolsun, orozo bolsun, acılık bolsun, zeket bolsun. Ar bir ibadatta, ar bir insan mümkünçülügüne jaraşa, muna küç kuwatı kötörgönüne jaraşa ibadat kılat. Ar bir ibadattan жеңилдик tabasız. Muna namazda tik turup okuy albasaňız, oturup okuýsuz. Oturup okuy albasaňız, muna jam baştap okuýsuz. Muna jam baştap da okuy albasaňız, anda çalkalasынан jatıp turup anan Allah'a ibadat kılasız, namaz okuýsuz. Dinimiz жеңилдиктерге tolo eken. Emi hadiste kenet, kim muna uşul Allah жеңил kılıp koygan ibadattardagı dinindegi жеңилдикти albasa, Allah Taala anı oor kıyınçılıklar menen, oşol dindi tataldатуу menen, kıyınçılıklar menen Allah Taala'ga dindi oor kılıp koyot deydi. Muna Bani İsrail bizge çeyin yaşap ötken Musa paygambardın koomu. Şu Bani İsrail'de bir adamdı öldürüp koydu. Oşol kılmışkerdi sura Musa aleyhisselamga bargan kezde Musa aleyhisselam Allah'a dua kıldı. Allah Taala buyurdu, bir uy soyup durup ele oşonun bir bölgü menen janagı ölgön ölükti urgula dedi. Boldu. Bir kaysi bir uy bolbosun bir soyup durup ele urup koygula boldu. Aytı beret kim öldürgönün dedi. Alar suroonu köböйttü. Uydun jaşı kança boluş kerek? Uy kanday tüstö boluş kerek? Uy kanday bolusun bizge açık aykın düşündürüp bersin Rabbin o Musa dep dindi kıyındatıştı. Natijada arraň bir uydu Allah Taala aytkan uydu taap anan soyuşkan. Uşul Bani İsrail'ge Allah Taala dindi kıyındatıp koydu. Eger azır biz karmanıp atkan mana şul İslam dini menen alar karmangan İslam dinini salıştıra turgan bolsak bir to oor. Biz kötör albasak kerek. Alardan kebiri kötörgön dindi. Mına rivayatlarda kelet alarga 5 wagtdan da köp namaz rivayat kılıngan 50 wagt boluş kerek vallahi alam. Oşonduktan dinimiz жеңил eken. Жеңилдиктерди alыбыз kerek eken. Mına oroza Allah Taala barız orozoga jetkirsin. Kebirler oroza tutat. Öte bir kattu temperatura bolup atsa dagı, öte kattu orup atsa dagı ne oroza tuta beret. Jo anda emes.
Dinge bol dinde Allah berген жеңилдикти алуу керек. Аллах Таала ооруп калсаңар, сапарда болуп калсаңар, кийин ошол тутпаган күнүңөрдү башка күндөрдө тутуп бергиле деген. Мына динибиз жеңил экендигин, жеңилдиктерге толо экендигин аяттардан, хадистерден билсек болот. أقول هذا القول أستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى الله تعالى aytat وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. O mu'min musulmanlar, o Allah'a iman keltirgenler deydi. Sizler жақшылықта, жақшы іште, тақуалылықта bir-biringерге жардам бергиле deydi. Bir жақшы iş болып atsa жардам беру керек. Мечит салынып atsa жардам беру керек. Жол салынып atsa жардам беру керек. Bir çoğultulup sadaka kılınып atsa жардам беру керек. Мұның барысы жақшылықтың жана тақуалылықтың белгisi. İlimde жардам беру керек. Нашол жақшылық екен шариатыбыз бұйырған жақсы іштерде тақуалылықта жардам беру, бұл әлбетте Аллах бұйырған жақшылыққа ұмтылу екен. Анан وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ күнөө іштерде жана душмандашуда, душмандықта бір-біріңерге жардам бербегиле деді. İnsan өзінің жақын туғаны болса дағы, ең жақыны болса дағы, ең сүйген досы болса дағы, жақсы көрген адам болса дағы, күнөө іште жардам бербеш керек. Күнөө іште жардам бербеш керек. Әлбетте жақшылықтан тосу бұл мұнафықтықтың екі жүзділіктің белгісі. Ал эми жақсы іштерге жардам беру бұл момындың белгісі екен. Ошондуктан Аллах Таала душмандашуда, адамдардың өзара ортосында душмандықты жаюда, жана күнөө іштерде, күнөөгө иштерге буйрууда жардам бербегиле деді. Мисал үчүн, бирөөдү арак ичүүгө багыттап койгон болсо, бирөөдү зына кылууга багыттап койгон болсо, ошол инсан барып зына кыла турган болсо, ошол зына кылуучунун күнөөсү кемитилбестен, ошол зынага буйрган багыттаган адамга дагы жазылат. Мунун акыбети оор. Ошондуктан жашоодо ар бир кадамыбызды ойлоп таштай турган болсок, көптөгөн жакшылыктарга жеткен болот экенбиз. Аллах Таала барыбызды Рамазан айына жеткирген болсун. Билип билбей жасаган күнөө иштерибиз Аллах Таала өзү кечирсин. Ырайымын алган пенделеринин катарына кошкон болсун. Аллаху алам, саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.